Urojit na tung kumundir, urojit na gemeretip lagi kamu na gebali mak, na gebali ya istighfar lah musyraya na Bu Yazid. Ya sempat anak aku pegang tengok gadah lek jual-jual peki ana cucuk tengok. Bu Yazid ni dong boleh. Yasin kai pubida. Bu Yazid kira-kira menua. Kenyang kan? Peganglah ratib di musyraya malam Jumat. Supaya anak cucuk ni yang mengidupu tengok urojit na ratib malam Jumat dipegang. Kan gelau kan cucuk tu. Anak cucuk ron nak cucuk anak kan udip tu sabi tengok kamati tu anak ron tengok kalau deba baratip kamu roji kebal belang padang lima meretip belang padang biberaya mutu meretip kau semara kamu terai udip ma dia udip ayah liah lawinyo dia usabang ba ibu hiba ni baratip hiba ni ajak ke di Singapura ban ni habis pek bibina lah meretip anak-anak ke bayi ni nang ke dan mati dia tengok nanti ayah lu nak ke balung lah retip ya kan kita nyo jamun benan na yo race ke Purno tu jamun duduk baru mati ke bali mah tu mengat-ingat ke mati tu banyak pakalun pega lagi nyo tungku medua kan nyo lu pega tanyo nyo kasalah lu nyo telah umban lu tapi nyo tahu benar bina panglima tahu aduh guglo roy empat bumsabau mandum la meretip kali yo